padina, gledaj. Kada padina? Ti ruke pustiš lijepo, slobodno. Ovdje mu drži. Hoće. Evo, ja sam pustio komad, gledaj, obodno. Evo, dobro, dobro, isto. Samo ovdje odrineš lijepo. Ja sam vas malo napije. Sad ja ovo njega komandu. Napije. Još malo napije lijepo. Evo. Turbulencija. Ovo je već... Znači, je lijepo ljepše iz aviona. Samo ono skakanje iz aviona s vrata, to je lijepo. Jedna je donekle stogu ni pad. Ako stiže lete ljudi, nekako onako područje. Padina, znači. Padina, jedri. E sad, padina i termika, zna, bolje gdje je krš. Krš. Malo bolje ubije. Malo bolje i veća su strujene. Niko nas ne gleda s desne strane. Olabavi ti ruke, olabavi na ruke. Pa još kabin, jesi? Jesu. Ostrije, šijepo voj! Da se posjetimo. Padovan, šijepo je krut, grub. Ovo je kao da letiš najbolju drugicu u odnosu na padovan. E, takav je paragajder. E, ne može biti pilot bolji padovan nego je paragajder. Ovo je letenje, imate ne šijepo, mi kažemo. Kao ptica. Je. Bravo. Hoće šijepo mirnije. Ovdje mirnije tamo iza leđa gdje diže. Mirnije ti ima šijepo vjetar. Jer si naš, ono, kad je drima ide kada je... Nisam osjetio ovaj osjećaj šole 20 godina. Ima malo strujenja. Ne može. Ne smiješ. Preko. Ide preko ga prenosi, preko brda. Centrirali smo. Ali iza padine prenosi kad smiješ. Što ljudi domaći odavde znaju.
Miloše! Stavio da bi se spustili malo da vidi po njega. Malo sa Čepom, Miloše! Nije li čuo? Čep, pusti da vidiš. Ajde, prosto. Evo ja pusti ništa. Evo ga. Evo uzmeš tu lijevu, desnu. Evo ga, lijevu Čepu, slobno, pusti. Evo da, nema toga. Ovdje. Ako ideš u jednu stranu Čepu, znači druga je popustila, a lijevo nije. Tako. Evo, ja nisam. Slobno, labavi se. Još ti, jedino, poskočiš. Ajde sa gore, lijevu, desnu, pa desno. Teže, i onda se otično nagnemo na Čepu, da bude da je tu nagnemo. Ajmo sa lijevo Čepu. Solo kad se leti je puno lakše Čepu, a tam im je velik, 40 kvadrata, pa je nova Čepu. Vidite Čepu, znaš šta je voli 13, vidite Čepu, kao flops, pa vidite. Tako, sve je to jeti, mi se idemo vrlo. Znači ideš i ne propadaš, a kako? Primjer flops, kad će ti flops na 1, 2, 3 zuba. Ajde sa koši, obadje Čepu, obadje koši, obadje dio. Onda ga ako prikočiš, prikočiš i ulogiš ga da budeš sve. Ajmo sa lijevo i ovako se nagneš malo lijevo, obično ljudi idu desno, jer baš ta težina ođe da bude dobro. Ajde, lepo ti kako ti ješ. Ajmo, njega samo se njega malo veći. Još. Desno isto koči to vremena. Znaš, Čepo kad opet je da malo vidno, ne pusti nam. Ajde, protiv mene. Evo, Čepo je od 5, samo taj slobodni pad. Jeste. Ono i tamo iz aviona je ništa ljepše. I znaš da je lijepo avion kad bruji, onda ostalo, kad neko gleda paduna, kad skoči iz aviona, kocka, ona puta se. Ti prvi radi, vi govori, ti će. Da gledamo malo je Čep. Malo neke Immelmann i Sandelka i gledam kako je da vidiš. Imam rezini padovan. Glavu
je čepujte. Između. Padu na njih. Između, baš između. Ovdje nisi zavisan od drugih.